vaata teist käega. Кирилл, я занят, смотрю, как тренер бьется. Так, кольцо. Üks alustab seal, liigub positsiooni alustab. Боремся, боремся. Käis peal, Urmas käis peal. Eest käega saab, külje peale ta eest käega. Nüüd on peas. Eesti tagant käsi pinda, tagant käsi pinda. Tagant käsi pinda, kohe üks löök. Eesti pinda, tagant käsi pinda. Ай-яй-яй, с проносом. Samamoodi jätkab. Poisid 10-11 eluaastat, kuni 42 kilogrammi. Татамина Три мальчики 10 лет до 42 килограмм. Марко Юрьянц, Михаил Фликер, Чашиман, Артем Макар Новицкий, Андрей Канин, Артем Володин, Илья Хаткевич, Алекс Кирикас, Альберт Маланов, Иван Михкер.